अहानबदा मणिपुर पुलिस तगी थागलक अपडेट अंखतंग मैम न मरुब पाव मोइन मैम न थमजगे एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस गन पाउडर अमसुम सस्पेक्टेड एक्सप्लोसिव एमुनिशन पुरमबने हाइन सिंगनबा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा ट्विन चंफाय अमसुम मोटबुंग पैलेस की मियोय अहुम हौखिब तांग कुनगा मपन था मरि इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा मरिदा फारे हैरी हाइरिबा मियोय अहुमसी लोनमी थांग सिंग सिट sei कुंथ्रागा मथोय अमना पाउलेन मांग समते sei कुंथ्रागा तरुक अमना सेंगलेन किपगेन sei कुंथ्राने हैरी मखोयदगी फगलबा पोलम सिंगसी गन पाउडर 0.5 kg एक्सप्लोसिव सब्सटेंस अदुगा अतोपना एक्सप्लोसिव एमुनिशन सिंगनबा अनि खक फगत पनि हैना मणिपुर पुलिस की अपडेट अमन मखाताना पल्ली अतोप यामना थाजने ओदलेबो यंग पार्टी एसोसिएशन की JSQ प्रेसिडेंट पु लेनमुंग थांग बाइटे अमसुम पाइटे ट्राइबल काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट पु बिहि गौथियामोन की गेट कोकी मिलिटेंट्स नि सिंगनब सिंगना ऑटोमेटिक वेपन सिजनदुना अटैक तोरम लहरी क्यामुक सुम पाउन हाबदु मैम पुना अनोबा अपडेट ngamiनसे अतोप मारोइबा पाउन निंथा खोंग खा खुनौदा नुपी अमा खुबोमद नुंगमैना कपलम लेहरी अदुगा नुपा अनि अमना फुरग हुंदोकलम लेहरी सखंगदब सिंग निंथा खोंग खा खुनौदु नुपी अमा खुबोमद नुंगमैना कपलम लेहरी अदुगा नुपा अनि अमना फुरग हुंदोकलम लेहरी बिष्णुपुर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सतखरे हैरी मखोंग नुंगमैना कापदगी सोलब नुपी अदु उमर हनी एलाइस गुले से निफुगो मथोय माकी मापुरेबगी ममिंग MD Sayruddin Kokta 1 number 8 tagini haide adudagi furambadagi soklaba nupa ani aduna MD Nasiruddin say nifugu taru counselor son of MD Akhiruddin ni Kokta 1 number 2 dagini haide aduga atopa maduna MD Abdul Karim Elias abo say nifugu mari counselor ni hari maki apopagi son of Abdul Safar Kokta 1 number 8 ni hari miampuna no update ngaminasi Panam pausi adi ke maruebi I pausin kongaseraga Manipur top channel ki maikeri ki myamna thamjage ahanbada outer gi polling station tarukta vote thadana khre vote thadabagi sangsari 81.16 yokhi outer Manipur parliamentary constituency ki manung sanba assembly segment ahum senapati gi karong urkhul amasum singa gi polling station tarukta ngasi amu hana ayuk pung 3 gi myam vote thadana khre vote thadabagi sangsari 81.16 yokhi ngasi amu ana vote thadana khibe assembly segment ahum asigi polling station sing atudi urkhul asigi polling station 44/20 Sangsad government high school north wing polling station 44/43 urkhul A urkhul model high school north wing polling station 44/41 urkhul D1 Greenland primary school amadi polling station 44/50 urkhul FKK Laising Fane Junior High School Singai AC ki polling station 45/14 Singai Government High School amadi Senapati ki Karong AC ki polling station 47/33 Oinam A1 Oinam Hills High School right wing ni security ki akanba section thorang marakta polling station singa sida ngasi ayu pung 3 gi miam tholaktuna vote thadana bawkhi voters in ayu anganbagi Hauraga polling station sing the Lagnaduna Amadi, paring lep to the Magi Apam, Mirep the Botadanaki, Botada Bigi Sang Sadi 81.16 Yoki, Mikolasida Palm the Batodo Toki Pauli tree, Panmayabadi Tasigi, Kungatrukta, Pangtokiba, Ani Supatanga Chemical da, Nasi Bot Haliva, polling station singasida, EBM to Guiba Madikulai Pibisina, pull up Botada Bigi Tawong Sataki, Hina Morale Nava, presiding officer sing a report Pikalaba Matung. Mikhal Hananaba, East Side Kangan Madiginasi, polling station Taruosida, Mikhal Amuhana Pangtokivani, outer Manipur parliamentary constituency, the Puna Mirep Marina Labat Hingarivani, Mirep Singer the Congress, the Alfred S. Kangam, MPF, the Asui Timothy Zemik Amasum, Independence, Mirep Oina, Ellison Abonme Amasum, Kozoni, Hirensu, Paush the Makatari, Atopa Paumana, Lamdam Sigimiamna, Lakliba. Megi sasat ahumbu Manipuri Solidarity Day pangthokuna maira katpiu tagdal idea of Manipurgi pune hingmina bada singnarakpa khudimak apunbagi pangal da maithiba pisi indigenous Manipuri singkan ba mathoktai lakliba me ahumasida Manipurgi Solidarity Day miyamga loidana pangthokmina si haina Thawbal amasung Kaksing district apunbaluk tagdal na phongdorakli
Lob asina thadorakpa sirolamada sahi lising ahum henwegi puari leiraklaba amadi furup kayana khundaminaduna laklaba Manipurda sin Kuki terroristing amadi illegal immigrant kayana mamang sahi gi me ahumdagi chatharakpa khusemgi proxy war amadi ethnic cleansing asina ngasidi Manipurda khundariba furup khudimakta punna awaba sathing mayokna hale Kuki amadi mitai fruki misam kaya thawai mangbada natana aso apan nangduna miyoi lising humpu hen lanjena duna relief camps sing delairi miyoi sing asigi future kari oigani haiba khangdri masida law and order control tawgadaba state lengak su fail oire leba sinasu kanglup anigi lan onthok handuna kumai oina yengduna lairi mitaina palil awang sikmai phagaksau ikhai madi new kaithil manbidigi hena sangba amadi satpangam jandre Singda su law laitabaga pangka oire law and order lengana control tawba ngamdabadagi Manipur gi identity integrity ngaknabagi dama naharol kiana khul ngakpu oiduna ahing nungthil thawaina pontha oiduna lairi masidana tana mama oibi nupi kyasu lanmi amagum ahing nungthil lamjau surok thoktuna leba ngakli saida sida normal cm ri ingtapa state sida hanjilak tringaida state amadi union government taraga nipan sub lok sabha mikhal nampuda pangtokale amok mikhal asina aikhoi masiel gi merak tokai tan hali mamang sahi gi me ahum digi hauduna thokliba irang asida miyam ga loinana tagdalna idea of Manipur gi puni hingmina bara thajaba thamduna kudakta khusiem gi lan lusilu lanjenaraba sing masa gi maphamda aki akhang yaudra hanjil halo tokai administration piba yaroi habena singba democratic oiba khongjang kya lenga ki mayokta sangsinduna lakli Say ama Parakadoraba Kutsem Gilana Sida, Maribaki the Maktawana Ponta Pikrava Atawishing Amadi, Awasaina Pangliva Singbu Ekoi Kudimagna Ikai Kunavamadi, Makogi Taunama Sumbu Kalon Bu Takot Pamatok. Idea Manipurgi Puni Hingminavana, Singrapo Kudimak Apunbagi, Pangal no Maitiba Piduna Yellow Missing Kanvamatok. Maramasina Lakiba me whom that Miam Galoina, Manipuri Solidarity de Panghoksi, Numit Asigi Numidang Pung Tarukagi Tenet Power Gimanunda. Manipuri Kudimakna Atawusingi Mapamda, Solidarity Utpa Oina, Adom Tongalamadi, National Highway da Maida Amam Katpi Winasu, Tagdal Tadora Postural Amana Fundorakli Atopapa Omana, Yellow Purup Sing the Pidep Lauduna, Wakaina Banatan Irangasigi Warrisin Purapangamloi, RK Megan. Lamdamasig yellow purup sing na puna pirep ama lawmina duna wakai banatana atopa sing na ngasi thokliba irangasigi warrisin purapang ngamloi haina UNLF ki chairman oiramba RK Megan fungdorokli wapamasi hayang malem gi mapam sinma thungna pangthokadoriba sinmi singi numit May na lakpada Manipur miyam maru oina sinmi singda mahakna yepa pauzal pibaga mari lendana pangthokpa pawgi mifam amada fungdokiwni Sagolban Tangapat Mapanda Liba Mahaki Mayum Pangtopa, Paugi Mipamada Arke, Megan Hai, Shinmi Singi Pangpam Topa, Pangnabamadi, Yapapa Punsi Mahing Ama, Lepsana Vasai Kudingi, May Amabu, Malem Shinmi Singi, Nimit Palan Pangtok to Lakli, Shinmi Singi Pangpam Topa Amadi, Kusuman Sing Pinapa, Lo Makal Kia Laira was Senzao, Pibising Namakoi, Tuhat Piduna, Shizanabiki Satnabiding as Sisu, Kok and Adamak Lady. Magna Makataraduna, Manipur, Nasing a Simak Tokli Irang Shinamar Moiraga, Send me singi masing nomonomiki Hengalak Padanatana, Law Missing a Supam Nompam Latavadegi, Awaba Punsi Marilla Madahingi. Sarbe Magimatung in a house totally Irang Shida Kulnak Patolak Liba Mioishing a Sigi Sada Kundradi, Nomagi Sunomagi Imung Buba Mioishing Oibana, Makogi Yefanava Tauxilasi, Putokumatau Tai Haikenasu, Paus the Makatana Pundorakli. Autopapa Omana. National Dewarming Day Hogdokre, Angang Singbu Irang Sigi Sighting, Laihandana Masamo Panatamna Bohona Minasi, Hongyo Warsang, Directorate of Health Services Manipur Amadi, State Health Society, National Health Mission Manipur Anina Kusamnaduna, State Kitak National Dewarming Day Ahan Batang Nasidi Hogdokre, Manipur Yauna Leba Sigoina, Laina Aman, Narakringaida, Section Trang Lokat Pegisang Yamna Nemli. Angang Singbu State Sida Toklib Irang Siki Sighting Lehendana, Ningtina Lyric Lishutamhanba Yanava Amadi, Masamo Panatamna Vapuna Hona Minasi Haina, Manipulangak Special Secretary Hongyo Warsang Fundorakre, Impal Weski, Malum Mega School State Kitaka Pangtokiba, National Dewarming Day Hanmatanka Hogdokpi Toramada, NISM Manipur State Mission. Director Dr. Sumar Ningobam, Education SG Director Laishnam Nandakumar, Social Welfare Department Director NG Uttam,
हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर ओ सनाहनबी मेगा स्कूल की ओजा अमदी महरो क्या सरुक याखी डिवार्मिंग डे हौदोकपगी सरुक अमा ओइने सही अमदगी न तरागा मपन फावगी मनुंगदा लैबा महरो इसिंग डिवार्मिंग टेबलेट अल्बेंडाजोल पिजगनी थौरम अदुगा मरी लेनिन स्पेशल सेक्रेटरी हुंग्यो वर्सन फोंदोखिबदा नेशनल डिवार्मिंग डे सी मपुंग फाना होनाबद मरी लेनबा हेल्थ एजुकेशन अमदी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट खक्तना होनाबने यारोय मसिदा ओजासिंग माहिरोइसिंग अमदी बामा मपा ओइबिसिंग असुबु थौदांग लै स्टेट असिदा थोकलिबा इरांग सिना मरम ओइरगा अंगांगसिंग मारू ओइना माहिरोइसिंग यामना साउना सैथिंग अमा पिरखली इरांग असिगी सैथिंगना मरम ओइरगा अैखोइगी अंगांगसिंग दा सैथिंग अमा लेहौरगदी अैखोइगी असुबु मांगजबा म ओइगनी ओजासिंगनासु माहिरोइसिंगबु लाइरिक निंगथिना तंबा यानबा पुनिंग थौगतपियो अंगांगसिंगबु माहिदा हेना माइ ओनसिननाबा ओजासिंगनासु पुनिंग थौगतपियो हाइकेनासु पाउसिदा मखाताना फोंदोरखली अतोपा पावमना सेमिनिस्टरना मसुमी हाइना लाइथोपगी मवोद अखंग अहिसिंग फमिनेदुना तानाबगी मतम अदु ओइरे WMC मितै मैतैने ST सनबगी मतांगना मणिपुरगी CM ना महांगना खनमना महांगना मसुमी हाइना लाइथोलोइदबनी अखंग अहि CSO NGO क्या फमिनेदुना तानाबगी तंगाइ फतबा मतम अदु ओइरे हाइना वर्ल्ड मितै काउंसिल WMC ना थादोरकपा सिरोल अमना फोंदोरकली सिरोल असिना हाइ मणिपुर लैरिबा मितै मैतैने ST सन्दबा असिना मणिपुरगी मितै खकनतना असमदा खुंदारिबा मितै सिंगसु खुदोंग थियले असम की ओइनदि मियोय क्रोरन खुजिंग ओइबा अहोम फुरुप यावना फुरुप क्या ST सनबगी तंगकता लैख्रे फुरुप सिंग असिना ST फंग्रबदि असमदा लैरिबा मितै सिंगी फिबम सुक्सिलखने मसी खंगदुना असमदा लैबा मितै सिंगना मखोइसु यहौनबा असम लेंगाकता तकनरुबदा मणिपुर हान ST सललखो असमगी प्रोसेस अदुमक तौगे हाइना खंगलखि मितैने ST सलबदी मितोबना अैखोइगी लम लैबा यारोय मितोबना बोट लेपसु यारोय लैंड प्रोटेक्शन पॉलिटिकल स्पेस की प्रोटेक्शन फंगनी मसिदसु नतना अैखोइगी इकोनॉमी यामना फगत हनबगी लंबी सोइगनी ST दा सलबा फुरुप अदुगी मसा मसु सिंगना महि तमदा मखल मखा क्यागी फ्री ओइबदा नतना स्कॉलरशिप फाव साउन फंगखनी मसिना मरम ओइरगा लाइरबा इमुंगदा मसा मसु यामना पोकपगी अकीबा लेरंबदु पोलखनी अमरोमदा सहीगी इनकम टैक्स हंथरखनी मसिना एम्प्लॉय यावना सिनमी क्यागी इकोनॉमी फगलखनी लमिनरिबा अकोइबगी इमुंग क्यादा सेंथोक लंबी पिरखनी इकोनॉमी फगलखनी हौजी ओइरिबा मितैगी टोटल फर्टिलिटी रेट असी 1.77 नि अदुगा फुरुप अमगी मुटखिगदबा मथौताबा टोटल फर्टिलिटी रेट असी पिकलबदा 2.11 नि मसिदगी हेक हंथबदा फुरुप अदु इकुई इकुइदना मुटखिगनी अदुबा मितैगिरी यामना हंथरे खुदोंथने ओइबा थाक्ता लैरे मरम असिदगी मणिपुरगी CM ना मणिपुरगी नहासिंगदा अंगांग मसिंग हेना पोकनबा अपील तौरिबा सी अपील खक्तना यारोय मखोगी वखलदगी मसा सेमबगी एक्सपेंडिचर की अकीबा लैरिबसी कोहनगदबनी मितैगी टोटल फर्टिलिटी रेट वांखत हनबदा ST ने यामना थुनामदी साउना मतिंग पांगनी मरम असिना ILPS NRC बाउंडरी फेंसिंग दगी ST ना हेना मरु ओइना लौबियो हाइरिबसिंग असिगा ST का यंगसिनबसु लैति गेसिनबसु लैति अदुब ST नतना मितैबु कननबा लंबीदि लैति हाइबसि खंजनबियो अमरमदा WMC ना संगसिलप खोंजंगी मनुंगसना ngasisu Kaksing district elang Kangpokpi miyamna khongjang nasiki khongjang adu WMC Manipur unit ki president Orikinba Kunjo Manipur unit ki joint secretary elangba Brajan Kumar yauna elang Kangpokpi apun mamera paibilumna mapung fana sokotuna sataki hanisu paus na makatana palakli atop pawn AMU ki authority na akan mamiyang sangadawani desam हौजिक मणिपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुरी डिपार्टमेंट थोकलिबा वाथोक असि मणिपुर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी अमदी डिपार्टमेंट असि की ओजासिंगना थोकनबनी हाइना देसामना लौगे हरि देसाम की सरोल अमदा MU की अथॉरिटी ने थबा अमा तरक मतम सब साब रूल अमगी मखादा तौब मानदबा न्या की वांथोक पीदुना थबक स थबा मानबा थवों क्या मतम की उब फंगी मसिमंगना खुदोंग साब लौनिंग मियोय कांगलुका नियम की मतुगिना सत्प पांबा मियोय कांगलुका अनि की मरक्ता न्याक लैतना मुक्नबा थोअनबा अमदी थोलकनबगी मसा कया पीरी असिगुम थवोंग असि MU न खुदक्ता लेपियु यारगा याय याद्रगा याद्रे सुमलगा सुम्मी लालगना लाली हाइबसि लेप ngamnaba होनबियु मसि कक्तंग अथॉरिटी ना नखै सेंग ngamlabadi MU manungda lairiba wathoksinga si lairoi haina khalli hari डिपार्टमेंट अमगी तमगदबा सिलेबस
Kalikaram semba adubu tambigadoriba ojasingi specialization lepa haibasi department da leriba ojasing amadi MU na tawgadaba thapangni mahairoi singna amadi department asida thabak changningba interest da leiba miyoi singna lepkadaba warep nati Manipuri department syllabus curriculum gi matungina folklore gi oja linguistic ki oja culture na singba gi oja sing mathau tai haibasi Manipuri department gi oja sing yamna laina khangbu wafma mani Masida mahairoi singi marak samamna bathokonduna department asiga academic atmosphere lehenduriba si MU authority na khudak telefon gadabane hari wathok asiga mari lainana Manipuri department gi head ki phamda aki akang pirami haiduna April 15 da mahairoi singa protest tawkiba madi ngarang mahairoi singi marakta khutpu siamduna MU gi BC gi gate mamangda pamda bathok thokibasi yamna lebak thibani asiguma thawong si matungda amuhana Thawandana MU gi authority na honabiu masida authority na su thawa sadana laithoklabadi masida tholakpa apapata ki daita BC na pukham tho I haidin su pau sida makhata na su phongdorakli atopa pau mana sorepa na sinmi sangi mapamda ikai khumnaba ulakli me saisat ama me de malem simba thungna sai khudingi sinmi singbu ikai khumnaba go loinana me de gi thorom pangthok tuna lakli Sesat ama English nga kun ga mari gi medi na lako da malem gi mapam punamak lairiba sinmi sing amadi Asia gi sinmi sing punamak ki mapamda Socialist Revolutionary Party sorepana ikai kun busari loinana nomagi kusuma na hingjari ba lairaba sinmi sing na makoi gi hak phangna ba senjau paibu sing gi mapu sing gi mayok hauki ba ihauda thawaina ponta pi khraba sinmi sing gi matamda su Sorepana ikoknona yawol ikai khumna ba pijari haina party asigi publicity and organization secretary MC Yaifabina thadora postirol amada phongdorakli sirol sina makha taraduna mede America sinmi singna makoigi nongmada thabak subagi matam tension binaba senjau pai sensang singi mapu singda haijaduna laki nongkhung nganbadigi ahin nongai phawa awana phawdraba yotna saba miyoigum thabak suolami Sinmi singi wakata bidana minai oina makogi pangal singduna sizindarakpadagi miyoiba amagi khangma ngamagi pankhai lalakhibana saisat English ngamaga sanipan ga March fuga taruki me amada America gi Chicago da sinmi meyam punduna senjau paibi singi mapunsi gi mayokta makogi hak phangjana ba yawol iho horaki matamdugi senjau paiba lenga ki services ta leriba police personnel sing iho wodu laksina bogona bada mara laijadra ba sinmi singu hingsa yai tamba gumna miyot minai sataki police personnel sing satakhiba nungsi haitaba thawong adu sinmi kya siki kayana asu apanangki sinmi singi iho woduna America da sarangna ba tangdu laita da kya thonki sinmi singi khongja makha satharakpo oina memory da America gi hemakert sinmi miyam gi mifam ama pangthokpaga loinana iho makhasa tarakhi iho wadu namthana bohona bada police ka sinmi singa sauna mukna ringaida hangaudana miya marakta bom langchilatna pakhailakhi police na su sinmi singa onsindura hingsa yai tambagi mawong nomai kapsilakhi sangina tinba amadi lisaina phubrigi sinmi mari siki masing thingamdana aso apan nangki kaya amana fajinki police ki maikaidigi sumi simina aso apan kaya yakhi Chicago amadi Hemakarke ki thawdok adubu malem gi lebak sing leriba sinmi miyamna yaningdaba amadi penda phongdorakhi me amadi gi hawrakhi ba sinmi sing gi hawdu malem gi miyamna International Workers Day haina khangnana bagorep rakhi sinmi sing gi hawdu gi maru oiba wakolon du United Nation na khangbiduna sinmi sing gi numit me de gi thorom malem sin batuna ngasi fawba malem gi mafam punamakta pangthokna tuna lakli sinmi miyamna makoi gi hak phangjana ba hawrakhi bi hawdu malem gi lebak punamakta khongjel yang sandorakhi Thawai panba singi khwaidigi khanba ahanba lantheng asi hingliba punsi asi hinglaga lehenma ngamnabagi damak chinjak thibagi lanthengni lantheng asida mai pakna lanthengnaba ngamlakpa miyoi furup singna masagi laiba amadi saktam rakna hinglakli lantheng asida mai thiba miyoi furup kya malem sidagi kangkul mutkiduna mangkiba thengnari pothorakpa ningtamba lengak semba ningtamba lengak aduna laiba adugi ngamkhai ngakna thamba haibasi amaga thadona ba yadraba laisemgi ponmit singni khudimak sina punsilaga ningtamba laiba adugi apunba saktam yawba ahingba puari oina pu thaduna furup adu masamu khingna hingma ngamhali mathang ado hausguina di myam paw matang solution jarage mas myam puna no update ngaminase